Assalomu alaykum. Urmatli Qirg'iz elim, Xakasiya Respublikasından Abakal şahrına sizlerge ıssık salam. Abakal şahrındagı menin Kırgızstanım Qo'munun prezidenti men Cherik Vazbek Arapbayevich uşul Moskva jana Moskovskiy oblastda jashap xizmat kılıp atkan menin Kırgız bir bordoş tuğanlarımın bарын uşul Moskovskiy Kremldagi dvoretsde bizdin sүйүктүү карындаşыбыз Kırgız el artistkасы jana ошондой aktrисасы ушунун 23 октябрь saat 6'da боло турган концертине сиздерди чакырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошол жерден сиздерге менен жолугушканга бизге насип этсин. Бар болуңуздар. Ушул биздин эл артистибизди колдоп келип коюңуздарды суранып кетет элек. Рахмат тугандар.